Kritični ste bili prema vlastima, ali i prema nekim tendencijama vrlo zlonamjernim još prije 8 godina, 2013. Eto nešto više od 7 godina, kada su vas pojedini mediji proglasili malim Homeinijem sa Fakulteta islamskih nauka, na što se čak pojavilo, žao mi je što vas evo drugi dan Bajrama na to podsjećam, na što se čak javila ponuda da vas se smakne i nudilo se $20.000. Da, to je bilo 2013. ali je problem mnogo stariji. 2006. godine tad sam pokrenuo lavinu tekstom Oni dolaze po našu djecu jer sam tim tekstom darnuo osinje gnijezdo. Dakle, prepoznao sam tu zaista jednu neugodnu i vrlo ružnu pojavu koju smo mi kasnije kvalificirali u javnom prostoru kao vehabizam. Zapravo to je jedna puritanska tradicija čija izvorišta su u Saudijskoj Arabiji koja se bila razmilila svijetom pa i u našoj zemlji, dakle u Bosni i Hercegovini, i oni su naprosto tako bili krenuli da bi nam uzeli na kraju i dušu i tapiju na ovu zemlju. I ne želim da razmišljam o tome da im je prošao scenarij koji su imali na što bi ova zemlja danas ličila. Ja sam samo otvoreno rekao ono što sam smatrao da sam dužan kao muslimanski intelektualac takav kakav je, da to kažem. I onda vrhunac tog mog gloženja sa cijelom jednom frontom u koju su čak bile uključene i neke zvanične institucije ove zemlje, uključujući islamsku zajednicu sa tadašnjim prvim čovjekom islamske zajednice. Dakle, kulminiralo je negdje 2013. godine kad se tako izdao jedan nalog. Zna se tačno odakle i koga je poslao, iz koje zemlje. Sve to dakle istražno dobilo je tu vrstu svoga epiloga. Dakle, jedan nalog da me se naprosto ubije i makne zato što stojim na putu da se formira neki novi poredak stvari u ovoj zemlji. Poslije toga ta je krivlja počela da pada, ta pojava je sve više nestajala, iščezavala. Neću reći da ostataka nema, još uvijek ima ih i ovdje i druge u svijetu, ali ono što je možda najbitnije reći, ta je puritanska pojava nestala, poražena je u samoj Kolijevci gdje je i rođena u Saudijskoj Arabiji, tako da nju možemo već ovog trena spominjati kao jednu muzeiziranu, vrlo neugodnu vrijednost s kojom smo se morali sučeljavati. Svak na način na koji je mislio da treba i da može iz svoje svakodnevne profesionalne posvećenosti. Pokušao sam me vrijeđati, ne znam, da sam šija, da sam mali Homeini, da sam glasnogovornik skrivenoga imama, da sam šiitski akademik, samo zato što sam negdje od 2006. godine primljen potpuno mimo svih svojih očekivanja i znanja u Iransku akademiju za filozofiju i sufizam. I to im je, pa i danas sporadično nekima od njih, naročito ovim ljudima koji su Zašto bi vam se to uzimalo za zlo? Pa ne znam, to moramo pitati ove u SAF-u, ako taj uopće časopis online egzistira, jer on je bio ovdje centrala koja je distribuirala takvu vrstu etiketiranja i naravno taj medij je bio u dobroj mjeri i glasnogovornik te puritanske struje koja je imala posebne planove sa ovom zemljama koji su, hvala Bogu, propali. Ne znam zašto su im, pa čak i neke moje kolege na fakultetu su se dale u isto kolo, su se uhvatili pa su mi znali ovdje spočitati kako sam Niste imali apsolutnu podršku ljudi iz akademske zajednice s Fakulteta islamskih nauka u to vrijeme? Pa podrška kad je trebala, ona je tad izostala. Ljudi su šutili onda kad nisu smjeli šutiti. Poslije toga bio je poneki sporadični glas koji meni lično ništa nije značio. Na kraju kraja nisam ni tražio podršku sebi. Ja sam samo želio da i drugi ljudi govore o onome što sam sam vidio i zašto sam mislio da je trebalo govoriti. Poslije su toga neki ljudi o tome počeli govoriti, ali to je bilo dockano.
Da, moram priznati da čisto da nas se pogrešno ne shvati, nije SAF nudio 20.000 dolara da vas se smakne, ali je ta ponuda pratila tekst naslovljen Mali Homini iz Fakulteta islamskih nauka i ponuđač je u to vrijeme nudio i više od 20.000 dolara, profesore, ako vas neko smakne sabljom. Jeste vi imali tada policijsku zaštitu? Ne, nisam čak, ja sam tek na nagovor prijatelja otišao, ne znam, 4., 5. dan u policiju, rekli su mi da to ipak treba otići i prijaviti, jer ako, ne daj Bože, neke loše se stvari dogode, onda policija se ogradi i kaže pa mi nismo znali. Čak sam ja morao nositi neke podatke da uopće navedem ljude u federalnom MUP-u da vide kako uopće da uđu utrag takvom jednom e-mailu iz koga je ta ponuda mogla da se vidi. Čak dok tu nije FBI i NATO se uključio, nećete vjerovati, ali to se zaista dogodilo. Da, jel se saznalo ko je ponuđač? Da, ponuđač je čovjek iz Srbije, dakle iz Sandžaka, jedan mladi junoša koji je očito zaveden kao i mnogi drugi mladi ljudi, koji je živio u Americi tad, ne znam šta je poslije toga bilo, oni su ga pronašli, s njegovog računara je to odaslano. Šta je istraga dalje uradila, ne znam, uglavnom to je brzo poslije toga zaboravljeno. Ali ja nisam ni tražio nikakvu policijsku zaštitu, niti sam je dobio, a i da sam nije tražio, ne znam bili je dobio. Ja mislim da tako sam i odgojen, tako sam naviknut da živim cijeli život, uvijek se dadnem u ruke Bogu dragom, ja samo vjerujem da me njegova zaštita može spasti, ukoliko je u njegovom planu da spasen budem. Ako nije, onda nema te zaštite koja će me sačuvati i naravno u mjeri u kojoj sam mogu, uvijek sam se nastojao držati u vlastitim rukama.